APR yanganyije na Police FC umukino ku munsi wa 21 wa shampiyona w'icyiciro cya mbere mu Rwanda ya 2025-2026 wakinwe kuri wa gatanu saa 9 kuri APR Stadium. Uyu mukino watangiye wihuta cyane, amakipe yombi yabona uburyo bufatika imbere y'izamu ku munota wa 10 kwitonda Bakayere ku ishoti riremereye ariko rikubita ku giti kizamu. Bigatinze ku munota wa 15 mu gice Gilbert yahawe umupira mwiza nyuma y'amakosa yarakozwe n'abakinyi ba Police FC, ariko nawe ari ku ishoti ari kubita ku giti kizamu. William Togi nawe hari ubundi buryo bwiza yabonye amaze gucenga abamyugariro, ari kuri shoti gusa nawe rikubita ku giti kizamu. Hari naho na Police FC yabonye uburyo bwashobokaga guteza ikibazo APR FC ku mupira wari uvuye kuri corner, ari Ania Rejo ashyiraho umutwe ariko William Togi wari uhagaze ku izamu aratabara. Uko iminota yagendaga ndiko umurindi w'umukino agabanukaga, gusa mbere yuko igice cya mbere kirangira ku munota 45 hongeye iminota 2 Richard Kirongozi yari ku ishoti riremereye cyane rikubita igiti kizamu. Mu gice cya kabiri n'ubundi amakipe yombi yaje kinafunguye ku munota 55 hazamu umupira neza n'igena Clement ashyiraho umutwe, umupira uragenda kubita ku giti kizamu birangira umunyezamu awufashe. APR yaje gukora impinduka mu kibuga, havamo Mugisha Gilbert na Memedao, hajyamo Mamadou Lamine Ba na Hakizimana Kiwanuka. Ku munota 66 ikipe y'ingabo z'igihugu yafunguye amazamu ku ishoti remereye ryarekuwe na Jibril Watara ari nyuma y'urubuga rw'amahina rijya mu nshundura. Nyuma y'uko Police FC itsinzwe yagiye ibona amahirwe yashoboraga kuvamo igitego cyo kwishyura binyuze kuri Rudasingwa Prince wari winjiye mu kibuga asimbuye, ariko kububyaza umusaruro bikamunanira. Mu minota ya nyuma y'umukino habayeho guhangana gukomeye hagati y'abakinnyi b'amakipe yombi bashaka kurwana. Ku munota wa 90 bongeye minota 7 Police FC yishyuye ku gitego cya Nsabimana Eric Zidane wahise akishimira kuramo umupira bituma ahawe ikarita ya kabiri y'umuhondo biba umutuku. Umukino warangiye amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe kugeza ubu. APR niyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 39 mu gihe Police FC nayo iri ku mwanya wa 4 n'amanota 38. Uko umupira wagiye ugaragara ndetse nuko umukino watangiye ku muvuduko mwinshi cyane, mu minota 20 ya mbere amakipe yombi yerekanye ko yaje adashaka kwitwararika ahubwo ashaka ibitego hakiri kare. Kuba imipira myinshi yarakubise igiti kizamu, kwitonda Rebecca Mugisha Gilbert, William Togi ndetse na Richard Kirongozi bigaragaza ibintu bibiri by'ingenzi. Amakipe yombi yageze imbere y'izamu kenshi, kaya cya kabiri hari ikibazo cyo kutarangiza neza amahirwe yagiye aboneka mu mpande zombi ya buri kipe. APR yagaragaje ko ifite imbaraga mu kibuga hagati no mu busatirizi binyuze ku bakinnyi bayo bafite umuvuduko n'amashoti akomeye nka Jibril Watara waje no gutsinda igitego cyiza cyane ari nyuma y'urubuga rw'amahina. Ibi byerekana ko APR ifite abakinnyi bashobora guhindura umukino mu kanya gato. Ku rundi ruhande rwa Police FC nubwo batangiye bagaragaza icyuho mu bwugarizi, amakosa yavuyemo amahirwe ya APR mu gice cya kabiri bagaragaje kwihangana no kudacika intege kugeza babonye igitego cyo kwishyura ku munota wa nyuma. Ubushobozi bwo kugera imbere y'izamu kenshi APR abakinnyi bafite ubuhanga bwo gutera amashoti ya kure. Igitego cya Watara cyerekanye ko APR ifite abakinnyi bashobora gutsinda niyo ubona bisa n'ibidashoboka. Cya gatatu, impinduka zakozwe Mamadou Lamine Ba na Hakimu Kiwanuka zerekana ko APR ifite abakinnyi bashobora kwinjira bagahindura isura y'umukino. Kuki n'intege nke zagiye zigaragara mu ikipe ya APR cyambere ko APR yatsinze ku munota 66 ariko ntiyabashe kurinda igitego kugeza ku munota 90 bongeye minota 7. Ni ikibazo gikomeye ku ikipe ishaka igikombe.
icya kabiri mu mikino ikomeye amahirwe aboneka ni make, iyo yapfushije ubusa bihinduka igihombo. Ku cya gatatu nuko umwuka mubi wabonetse ushobora kuzagira ingaruka mu mikino iri imbere, cyane cyane mu myitwarire no ku makarita. Ku ruhande rwa Police FC byiza byagaragaye nuko kwishyura ku munota wa nyuma ni ikimenyetso cy'uko Police FC ifite mentalite y'abarwanyi. Icya kabiri, nyuma yo gutsindwa Police FC yahise ihindura uburyo ikina, isatira cyane ishaka igitego. Ibi byerekana ko ifite plan B. Icya gatatu, Rudasingwa Prince yinjemo azana impinduka mu gusatira nubwo atabashije gutsinda. Ibibazo bigaragara cyane mu ikipe ya Police FC. Cyambere Police FC yatangiye igaragaza ubwoba no gukora amakosa atari ngombwa. Cya kabiri, karita itukura ya Nsabimana Eric Zidane nyuma yo kwishimira igitego nabi ni igihombo gikomeye ku muvuduko ukurikiyeho. Naho kugeza ubu APR FC iri ku mwanya wa mbere n'amanota 39, Police FC iri ku mwanya wa kane n'amanota 38. Kunganya bivuze ko APR FC itabashe gushyira intera nini hagati yayo n'abayikurikiye. Police FC ikomeje kuguma mu rugamba rwo gushaka imyanya ya mbere. Mu rugamba rwa shampiyona amanota 2 yatakaye ku ruhande rwa APR ashobora kuzaba ingenzi cyane. Urugamba rwa shampiyona, niba APR FC ishaka gutwara igikombe cya Rwanda Premier League uyu mwaka, igomba icyambere gukosora ibibazo byo kurangiza amahirwe. Cya kabiri, kongera imbaraga mu bwugarizi mu minota ya nyuma. Icya gatatu, igomba kugumana ituze mu mikino ikomeye. Iyo urebye imikino yabanje, APR FC isanzwe igaragaza ko ishobora gutsinda amahirwe mato nayo hagati, ariko mu mikino ikomeye nk'iyi niho igaragaza intege nke. Ni bidakosorwa bashobora gutakaza igikombe ku minota ya nyuma ya shampiyona. Ariko kandi bafite uruhande n'abakinnyi bafite ireme, nibashyira hamwe bagakosora amakosa mato biracyashoboka ko bazasozanya igikombe. Naho ku ruhande rwa Police FC yerekanye ko atari ikipe yo gufata nk'iyuzuzanya. Mu mikino iheruka yagiye igaragaza ko ishobora guhangana n'amakipe akomeye nibakomeza cyambere gukina bafite icyizere nk'icyo bagaragaje mu gice cya kabiri. Icya kabiri, gukosora amakosa y'ubwugarizi. Icya gatatu, kwirinda imyitwarire ibaviramo amakarita. Bashobora kurangiza shampiyona bari mu makipe 3 ya mbere. Kunganya na APR FC bibahaye ubutumwa bukomeye, bashobora guhangana n'uwa mbere ku rutonde rwa shampiyona. Uyu mukino si ukunganya gusa, n'ubutumwa bukomeye kuri shampiyona yose. APR FC yerekanye ko ifite imbaraga zo gutwara igikombe, ariko igomba kwitonda kutarangiza amahirwe no kurinda intsinzi kugeza ku munota wa nyuma. Naho Police FC yerekanye ko ifite umutima w'ubushake bwo kugera kure, ariko igomba kwirinda amakosa y'imyitwarire mibi. Mu by'ukuri, niba aya makipe akomeje kugaragaza urwego nkuru, urugamba rwa Premier League 2025-2026 ruzasozwa ku munsi wa nyuma, kandi buri kosa rito rizagira ingaruka zikomeye. Urebye uyu mukino ni yawubanjirije, biragaragara ko shampiyona igiye kurushaho gukomera, kandi APR FC na Police FC zombi zifite amahirwe yo gusoreza hejuru, ariko bizaterwa nuko zizitwara mu mikino iri imbere. Munyemere tubashimire mwebwe mukunda ibiganiro bya Pacific Sport Official. Niba ugeze kuri channel bwa mbere, ntibajye gukora subscribe ndetse na share, ndetse usigane igitekerezo cyawe uko we ubona ikipe niye hagati ya APR FC na Police izatwara igikombe. APR byizere cyangwa se Police hari ibyo yaza gukosora kugira ngo nyesubirane umwanya wayo wa mbere.